Muhammad. Selawat amalan yang sangat hebat kerana dia amalan Allah dan amalan yang menghubungkan kita dengan kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat amalan yang sangat dahsyat kerana dia bukan amalan biasa, tapi amalan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa cinta Rasulullah, maka dia akan bersama Nabi pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat satu-satunya amalan yang pasti Allah terima dan melayakkan kita duduk berhampiran dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Amin. Selain daripada itu, selawat menyebabkan Allah hilangkan segala kesulitan dunia akhirat, Allah melancarkan segala urusan, dan Allah kabulkan segala hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqi wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan mereka semua, cintai mereka dan berkati hidup mereka dan bahagiakan mereka hingga ke syurga. Amin. Kita pasal niat kita berselawat kerana mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang Allah kasihi, yang Nabi rindui, semua perindu pecinta Nabi Muhammad yang berkumpul di sini pada pagi ni, page TikTok dan di mana saja berada. Pagi ni macam biasa, pagi Jumaat kita baca selawat kitab Zadul Khairat, dan hari ini Ustaz baca selawat Ibrahimiyah dan saja, sebab Ustaz kena bergegas ke Dato' On untuk berselawat di masjid sana pagi ni jam 8 pagi. Okey, siapa ada hajat sila berhajat, siapa ada doa sila berdoa sebelum kita berselawat ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat amalan yang sangat hebat kerana dia amalan Allah dan amalan yang menghubungkan kita dengan kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat amalan yang sangat dahsyat kerana dia bukan amalan biasa, tapi amalan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa cinta Rasulullah, maka dia akan bersama Nabi pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat satu-satunya amalan yang pasti Allah terima dan melayakkan kita duduk berhampiran dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Amin. Selain daripada itu, selawat menyebabkan Allah hilangkan segala kesulitan dunia akhirat, Allah melancarkan segala urusan, dan Allah kabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarga baginda, keturunan baginda hingga hari kiamat, semua sahabat Nabi, keturunan baginda hingga hari kiamat, semua nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali Allah, mak ayah, tok nenek kita, para guru kita, pasangan, keluarga, adik-beradik, jiran tetangga, semua keturunan kita dan semua umat Nabi di bumi ni, semua umat Islam di alam ni. Dan Al-Fatihah juga untuk diri kita masing-masing. Sila berhajat sekarang. Ya Allah, berkat Rasulullah, berkat rahsia Al-Fatihah, Kau kabulkan semua hajat mereka, tinggikan darjat mereka, sihatkan mereka, bahagiakan mereka, pelihara mereka dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Siapa ada ajak silakan selawat Raja Istifham. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Selawat Ibrahimiyah kita tahu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kita terus kepada selawat. Selawat nombor 1 muka surat 20. Sebelum kita berselawat ni, kalian boleh berhajat apa saja pagi Jumaat ni di majlis selawat. Kata ulama-ulama kita, majlis selawat ni, berdoa di majlis selawat diterima Allah Subhanahu wa taala. Sila berhajat dulu. Ya Allah, kabulkan semua hajat mereka, muliakan mereka, tinggikan darjat mereka, mudahkan segala urusan hidup mereka, angkat segala penyakit dan kesulitan mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Campak dalam hati kami semua ya Allah nikmat rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita teruskan amalan selawat kita. Siapa ada hajat, sila lintaskan di hati. Nak tulis di skrin silakan, tak tulis pun tak apa, just cakap dengan Allah dalam hati pun Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Selawat selawat ni kelebihan dia, yang membuat-buatkan rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang hati dalam hati kita kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Mari kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fin nabiyyin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala ainil inayah wa kanzil hidayah wa imamil hadrati wa aminillah wa zainil qiyamah wa kanzil haqiqah wa syamshis syari'ah wa tirazil khullah wa nadhiril millah wa nabiyir rahmah wa syafi'il ummati yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun wa sallim tasliman kathira. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkat Rasulullah, Kau tinggikan darjat mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka, sehatkan mereka, angkat kesulitan penyakit dan kesulitan mereka, mudahkan segala urusan hidup mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amankan negara kami, bebaskan Palestin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
sayyidil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhajirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ansarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mujtahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil syahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murabitin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nadimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidit taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis shaimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutasaddiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sabirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mansurin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fasilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursyidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murtasyidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khaifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khashi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khadi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muttaqin. Kita doakan negara kita aman, rakyat hidup berkasih sayang, pemimpin kita bersatu. Allah bebaskan Palestin daripada penjajahan Israel. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukhbitin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil hafizin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil hamidin. Kita doakan anak kita yang periksa cemerlang semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mahmudin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil abidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil qaimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidir raki'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sajidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musabbihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
Sayyidil Muhallilin. Ada dua beradik sakit, kita doakan Satu nama dia saya doakan dalam hati je. Satu nama dia, satu buat nama dalam hati. Kita doakan dia sembuh, panjang umur, sihat. Yang kedua juga panjang umur, sihat. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukabbirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mustaghfirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muzlifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidit tahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutatahhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil syafi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musyaffa'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mashfu'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil madihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil akramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anjabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ma'sumin. Siapa nak infak Zadul Khairat ke sekolah-sekolah, Ustaz banyak masuk sekolah sekarang. Rabu depan ada sekolah dekat Muar dan beberapa sekolah lain lagi. Mari kita bantu pelajar-pelajar kita berselawat. Sebab bila mereka selawat, mereka jadi baik. Bila baik, mereka takkan bully orang. Ini kan kes bully kan makin kritikal di Malaysia kan. Jadi kita bantu pelajar-pelajar di sekolah-sekolah kita ni biar dia lembut hati, terang hati, jadi orang pengasih, penyayang. Itu amalan tu yang paling senang, selawat. Sebab tu sekarang ni saya banyak masuk sekolah-sekolah untuk bantu sekolah supaya pelajar kita selamat daripada kes bully. Amin ya rabbal alamin. Siapa nak infak silakan buku Zadul Khairat ni, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil maqbulin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mubashirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mundirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil zahidin. Kemarin saya selawat dekat Pak Raja, ada satu guru besar tu, nama tak ingat. Dia orang Parit Kuali, dia mengajar di SK Parit Kuali. Kata dia, alhamdulillah, dia cuma amalkan satu hari 10 selawat je untuk pelajar dia. Dia kata banyak perubahan berlaku. Itu kesan selawat Ustaz sarankan siapa yang terlibat dengan pendidikan, baik pegawai pendidikan, baik menteri pendidikan, baik sekolah, baik petua guru besar, hidupkan selawat dekat bibir-bibir pelajar Islam kita. Selawat ni menyebabkan seseorang tu jadi pengasih, penyayang. Orang kalau dah pengasih, penyayang, dia takkan membuli orang. Sebab tu selawat ni dahsyat, cepat mengubah orang jadi baik. Jadi yang siapa yang ada dekat sekolah, hidupkan selawat di sekolah. Pastikan nama Nabi ada di mulut anak kita. Dia akan jadi orang yang tenang, jadi orang yang hebat, dan dia selamat daripada segala pengaruh jahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil qani'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil masakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
sayyidil adilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidir razikin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil marzukin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil faizin. Nabi Muhammad ni kan insan yang paling hebat. Mana-mana tempat ada Nabi Muhammad, tempat tu jadi sangat tenang, sangat hebat. Contohnya mudah je, macam Mekah. Itu satu tempat yang sangat hebat. Setiap masa orang datang pergi sana. Setiap tahun berjuta-juta orang, tanpa kerajaan Saudi mengajak mereka, tanpa perlu buat kempen pelancongan macam negara kita ni. Tak perlu keluar belanja besar-besar untuk kempen orang datang. Orang datang tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun ke Mekah tu. Dahsyat Dan Mekah ni sangat tenang. Sebab tu orang pergi berulang-ulang. Sebab apa? Itu tempat Nabi Muhammad. Madinah pun sama. Jadi mana-mana tempat ada Rasulullah, tempat tu jadi tenang, jadi hebat. Tiba-tiba Nabi Muhammad ada kat mulut pelajar-pelajar kita. Walaupun bukan fizikalnya, sebutan nama dia. Tu budak tu akan jadi tenang, sekolah tu akan tenang, pelajar tu akan jadi insan yang sangat hebat, sekolah tu jadi hebat. Sebab tu usahakan bagi golongan pendidik, usahakan supaya selawat berada di mulut pelajar-pelajar kita, di warga sekolah kita. Sekolah kita akan jadi sekolah yang sangat hebat dan sangat tenang. Amin ya rabbal alamin. Tempat yang sangat berkat. Mana-mana tempat ada selawat, tempat tu sangat berkat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tariklah rahmat ke sekolah-sekolah kita, supaya pelajar kita, generasi kita semuanya penyayang, bukan pembuli, penyayang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil aidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anwarin. Jadi Menteri Pendidikan kita dah cuba atasi isu buli di sekolah dengan memperuntukkan 60 minit. Beliau memperuntukkan 60 minit untuk ada satu slot lah seminggu untuk membentuk pelajar. Jadi Ustaz doakan yang 60 minit tu ada ruang untuk Rasulullah di situ. 10 minit pun jadilah, tak payah lama-lama. Nanti tengok perubahan pelajar negara kita. Kita akan melahirkan pelajar yang hebat. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awra'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ta'iin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutawakkilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi nasabin nasibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil makhlukin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi auladi Adam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil asqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awliya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
sayyidil anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil yamaniyin. Kalian beruntung pagi ni kerana kalian sedang diselawat oleh Allah, kalian sedang diselawat oleh para malaikat, dan kalian sedang diselawat oleh baginda Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab kita selawat kepada Rasulullah. Dia jadi macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila malaikat selawat kepada kita, kata ulama, malaikat mohon ampun untuk kita. Malaikat doakan dosa kita terampun. Bila Nabi Muhammad selawat kat kita, Nabi Muhammad doakan kita dengan berbagai-bagai perkara. Sebab tu semasa kita berselawat ni, selain daripada Allah selawat, malaikat doakan kita, Nabi Muhammad pun doakan kita. Masya Allah. Kita teruskan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil yathribin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil abtahiyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil quraisyiyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-bashirin nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil makin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyyiz zamzamiyil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa. Minta maaf dah 7.18. Kita lompat terus muka surat 58 yang penghujung selawat semoga surat 58 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ghufranika li khalqik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi qadaika ala khalqik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kita baca sekali selawat tip. Kita niatkan untuk diri, untuk siapa saja yang sakit di kalangan saudara, sahabat anda kita, yang rakan-rakan kita ya. Dan termasuk yang mohon kita doakan hari ini, kita doakan sakitnya hilang. Amin ya rabbal alamin. Selawat tip, selawat sehat. Kalau semua sihat, Allah sihatkan siapa saja yang sakit di kalangan saudara mara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqi wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimat. Mari kita doa. Masa Ustaz dah habis. Kita doa sebab ulama kata doa yang kita panjatkan di majlis selawat itu diterima Allah sebab kita menumpang Rasulullah. Dan kita doa di pagi Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, terima kasih Kau himpun kami di majlis kekasih Kau walaupun masanya pendek, Ya Allah. Terima kasih Kau bagi nikmat kami berselawat tadi, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berikan kami nikmat istiqamah berselawat sampai kami bertemu kekasih Kau pada hari kiamat nanti, Ya Allah. Berkat Rasulullah, Kau kabulkan semua hajat-hajat perindu pecinta kekasih Kau yang Kau himpun di sini pada pagi ni, Ya Allah. Ya Allah, berkat Rasulullah, kabulkan semua hajat-hajat mereka dan kami, Ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, ampuni dosa kami yang banyak, tutup segala keaiban kami, baiki keadaan kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, beri kami hidayah dan petunjuk agar kami dapat mentaati-Mu sampai kami mati. Akhirkan nyawa kami dengan kalimah La ilaha illallah. Penuhkan hati kami dengan kasih sayang, penuhkan hati kami dengan rasa cinta, rasa rindu, rasa sayang kepada Nabi Muhammad sepanjang masa, Ya Allah. Ya Allah, izinkan lidah kami, mulut kami sentiasa berselawat di mana kami berada, dengan rasa lazat, rasa cinta, rasa sayang kepada Nabi Muhammad. Izinkan mata kami melihat kekasih-Mu dalam mimpi kami, dan himpun kami dengan baginda pada hari kiamat nanti, Ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, ampuni mak ayah kami, tok nenek kami, mak ayah mentua kami, guru-guru kami semuanya, Ya Allah. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, tinggikan darjat mereka, Ya Allah. Sihatkan mereka, Ya Allah. Masukkanlah mereka ke syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti, Ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, ampuni pasangan kami, anak keturunan kami, adik-beradik kami, jiran-jiran kami, sahabat andai kami, dan semua keturunan kami hingga hari kiamat, Ya Allah. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, sihatkan mereka, Ya Allah. Berkati hidup mereka, Ya Allah. Jadikan mereka semua ahli syurga Firdaus a'la bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampuni semua umat Nabi di bumi ni, hidup dan mati. Semua umat Islam di alam ni, hidup dan mati, Ya Allah. Tutup keaiban mereka, baiki keadaan mereka, dan hilangkan segala kesulitan mereka, khususnya umat Nabi yang berada di Palestin, Ya Allah. Pelihara mereka, bebaskan Palestin daripada cengkaman Israel, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dalam majlis ni kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, Ya Allah. Yang sempit, Engkau lapangkan, Ya Allah. Yang susah, Engkau mudahkan, Ya Allah. Yang berhajat, Engkau kabulkan, Ya Allah. Yang berhutang, Engkau selesaikan, Ya Allah. Yang bergaduh, Engkau baikkan, Ya Allah. Yang berpecah, Engkau satukan, Ya Allah. Yang berniaga, Engkau kayakan dan jayakan dan berkati, Ya Allah. Yang berusaha, Engkau jayakan dan berkati, Ya Allah. Yang belajar, Engkau cemerlangkan dan berkati, Ya Allah. Yang berhajat, Engkau kabulkan, Ya Allah. Yang resah, Engkau tenangkan. Yang bingung, Engkau bagi jalan segera, Ya Allah. Ya Tuhan kami, yang nak pergi haji umrah, kurniakan mereka badan yang sihat, rezeki yang banyak dan berkat. Pilihlah mereka untuk ke sana dalam masa yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Selebihnya, siapa ada hajat apa pun, sila berhajat sekarang di haji masing-masing. Kita ramal-ramalkan amin 7 kali. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni kan hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada detik-detik mustajab. Mana tahu detik yang kita sedang doa ni mustajab, terangkan doa kita, apatah lagi kita berada di majlis selawat. Dan kalian yang belum habis selawat tadi, boleh habiskan sampai selesai. Dan siapa yang belum dapat ijazah, saya ijazahkan selawat kita Zadul Kharat pada kalian semua. Dan siapa nak infak buku Zadul Kharat ke sekolah-sekolah, masa kempen ni, mari kita tolong kerajaan. Tolong macam mana? Tolong tu yang dekat sekolah tu. Sekarang ni kes bully kan kritikal. Kalau kita biarkan, nanti kita meninggalkan generasi yang huru-hara. Jadi kita main peranan. Kerajaan ada peranan dia, Menteri Pendidikan ada peranan dia, guru besar, pengetua ada peranan dia untuk bentuk pelajar, dan kita orang awam ni ada peranan kita. Semua ada peranan. Jadi peranan kita, kalau ustaz, tak sebarkan selawat dekat sekolah-sekolah. Alhamdulillah, bila Nabi Muhammad dah ada kat mulut pelajar, mereka jadi berubah, jadi baik. Sebab selawat amalan yang sangat cepat menerangkan hati, melembutkan hati, dan memenuhkan hati dengan kasih sayang. Pelajar-pelajar kita kalau dia ada kasih sayang, dia tak akan bully orang, dia tak akan menyangkat orang. Bila dia ada kasih dalam hati dia kan, selawat tu cepat menimbulkan perasaan tu. Sebab tu sekarang bergerak membantu sekolah-sekolah menghidupkan selawat. Jadi siapa nak
saham dakwah ini, boleh infak buku selawat ni ke sekolah-sekolah yang Ustaz akan pergi, insya-Allah ya. Kalau mereka tak mampu, memang sekolah ni banyak yang tak boleh nak beli, jadi kita infak buku ni ke sekolah-sekolah, supaya pelajar-pelajar di sekolah Malaysia ni semua berselawat, hati mereka semakin terang, hati mereka semakin lembut, dan hati mereka penuh dengan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Sifat pengasih penyayang ni sifat yang sangat mahal. Di samping menyebabkan dia jadi orang yang baik, dia jadi orang yang tinggi di sisi Allah. Siapa ada sifat kasih dalam hati, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selawat ni cepat meningkatkan rasa kasih, rasa sayang kepada Nabi Muhammad dan tentulah kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz syorkan lagi sekali kepada Menteri Pendidikan, kepada Pegawai Pendidikan Malaysia, kepada pengetua, guru besar, cikgu-cikgu, ibu bapa di PIBG tu, hidupkan selawat di mulut-mulut pelajar kita. Sebab selawat ni sangat mudah. Kalau suruh baca Yasin, ada yang tak boleh baca. Nak baca Yasin, kena tunggu hari koko, kena buka Quran, kena ada wudu. Nak ajak budak solat 5 waktu kat sekolah, cuma 1 waktu je kita boleh buat, Zuhur. Nak suruh budak tahajud, tak semua mampu kan. Paling senang selawat lah. Ambil jalan boleh, masa mulakan kelas, masa akhir kelas, selawat yang paling mudah. Sallallahu ala Muhammad, semua pelajar boleh. Allahumma salli ala Muhammad, semua boleh kan. Hidupkan selawat. Minimum 10 kat sekolah tu. 10 pun dah cukup. 10 selawat, 100 rahmat turun. Tu kalau satu pelajar. Kalau pelajar tu ada 200 kat sekolah tu, semua bunyi selawat, berapa rahmat yang banyak turun kat sekolah tu. Dengan rahmat tu lah perangannya jadi baik, benda tak elok akan hilang di sekolah tu. Amin ya rabbal alamin. Ni amalan yang paling senang lah. Di kerajaan sekolah buatlah program yang biasa tu, teruskan, masukkan selawat. Dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita hidup ni ada 2 usaha. Pertama usaha bumi, kedua usaha langit. Biasa macam inilah, usaha bumi ni umpama kita nak pergi Mekah naik kereta, kan lambat sampai ke Mekah kan. Usaha langit macam pergi Mekah naik kapal terbang, 8 jam dah sampai. Macam tu lah. Jadi kalau kita buat sesuatu dengan akal fikiran, itu usaha-usaha bumi. Kita kena ada usaha langit berbentuk amalan. Jadi kalau kita nak betulkan pelajar, usaha bumi kita buatlah peraturan itu ini macam-macam kan. Tapi kita jangan lupa usaha langit tu. Usaha langit ni bentuk amalan. Amalan paling senang selawat lah. Pelajar boleh selawat sambil jalan, kita boleh selawat masa nak mula kelas, masa nak habis kelas, masa assembly. Senang selawat tu, senang Jadi saya seru Kerajaan Malaysia, bahagian pendidikan, sekolah-sekolah, hidupkan Nabi Muhammad di mulut pelajar. Kalian akan lihat nanti perbezaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana tempat ada Nabi Muhammad, tempat tu jadi tenang, jadi hebat. Jadi kalau di mulut pelajar ada Nabi Muhammad, pelajar tu akan jadi orang yang sangat tenang, orang yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja. Jumpa lagi insya-Allah di Jumaat akan datang. Doakan Ustaz sihat, panjang umur, kuat luar rezeki, dapat sebarkan selawat Asmaul Husna di serata dunia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah selamatkan kalian dunia akhirat. Allah sayang kalian. Allah bahagiakan kalian hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimat. Okey, terus selawat, jangan berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.